La situation demeure explosive à Gaza où une frappe de l'aviation de guerre sioniste contre l'hôpital El-Ma'madani où s'étaient réfugiés des dizaines de familles palestiniennes. Au moins 500 de martyrs, des centaines de blessés et les chiffres continuent d'augmenter. C'est de la génocide. مشاهدينا، وصلنا الآن فيديو مسجل لمحتجزات إسرائيليات لدى حركة المقاومة الإسلامية كتائب القسام أو المعروفة بحماس، حيث وجهنا رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مفادها الآتي: حررنا الآن، حرر الأسرى الفلسطينيين، اسمح لنا بالعودة إلى. While carrying out its heinous crimes in Gaza Strip by targeting civilians, hospitals and schools, Israel occupation hasn't only stopped by cutting water and food. Israeli right now, as you can see. Israele continua a prendere de mira la vita dei bambini e delle donne e tra loro la famiglia del giornalista Wael Dahdouh. Difícil las familias en Gaza de sus niños en sus manos para encontrar fácilmente los cadáveres. القصف تم رشقها بصواريخ إسرائيلية، وهذا لا يدل إلا على جرائم الإبادة التي يمارسها. Burada gördüğünüz üzere bir katliam gerçekleşti. İsrail Gazze'de hastane vurdu. En az 500 kişi hayatını kaybetti. İnanılmaz ve korkunç. चिकित्सा आपूर्ति और सहायता को मिस्र के रफा क्रॉसिंग के माध्यम से प्रदेश करने का अनुमति नहीं दे गए। इसराइल बाकी अस्पतालों पर बमबारी के बारे में चेतावनी भेजता है और We woke up on this victory day. Palestine won. Palestine is free now.